Hvala vam puno za vrijeme koje ste ponovno odvojili. Još jednu sedmicu, ovo je treći naš zajednički sastanak na programu treninga za mentore. Biće vjerojatno i najkraći, ali i najzanimljiviji. Danas ćemo govoriti prvo o tome kako učiniti virtualne sastanke efikasnijima i zanimljivijima. Nekoliko slajdova o tome, 2-3 alata koja možete koristiti. Zatim ćemo pogledati, malo ćemo razgovarati o čuvanju privatnosti i našoj odgovornosti tokom mentoringa. Dosta važan segment u kojem moramo paziti kako savjetujemo svoje poduzetnike, i onda ćemo imati samo predstavljanje online platforme za mentorisanje, što će biti možda najslađi dio, šlag na tortu. Produktivni virtualni sastanci. Želio bih vam predstaviti alat za kojeg ste vjerojatno svi čuli do sada i što sam ja pronašao sa većinom poduzetnika s kojima sam radio do sada, posebno mlađih poduzetnika, je da oni nisu toliko spremni uvijek koristiti Zoom i dosta je korisno imati neki alternativni alat koji se može koristiti sa njima. Jedan od tih alata je Google Meet. Jedna njegova velika prednost je ta što na Google Meet u stvari vi ne morate ništa drugo instalirati, možete ga koristiti kroz browser na kojem oni surfaju po internetu, mogu ga koristiti na bilo kojem uređaju, dakle može biti sa telefona, sa iPada, sa nekog tableta, kompjutera i tako dalje. Možete također dijeliti ekran, dakle ima apsolutno skoro sve funkcije kao i Zoom i ovo je link na kojem se on može koristiti. Dakle, ukoliko počinjete raditi sa nekim od poduzetnika koji nisu koristili Zoom ili imaju problem sa instalacijom softvera na svoj kompjuter, ne znaju kako da to urade, vrlo je korisno znati da postoji taj Google Meet. On je vrlo jednostavan za korištenje i možete ga već sada integrisan sa Google kalendarom, da kad pravite pozivnicu recimo za neki sastanak, tamo već možete dodati dugme za povezivanje. Drugi alat koji je također jako koristan u mentoringu, ja ga dosta koristim, to je Jamboard. Ne znam da li ste čuli za to, to je također Googleov proizvod. To je praktično vaša školska tabla uživo. Jedna tabla koju vidite vi i svi vaši korisnici, to jest vaš poduzetnik sa druge strane, gdje vi možete na vizualan način da iskomunicirate nešto što želite da im pokažete. Pokazat ću vam uskoro jedan primjer. Dakle, tu nije samo pisanje, radi se i o pisanju i o crtanju. Također, bez potrebe za instalacijom bilo kakvog softvera, sve je već spremno na internetu. Evo, pokazat ću vam otprilike primjer kako to izgleda. Jamboard se otvori na linku koji ću vam pokazati za koji minut. Možete se i vi pridružiti ovom Jamboardu ako želite vidjeti kako to u stvari funkcioniše. A na tom Jamboardu možete uzeti olovku u gornjem lijevom uglu i jednostavno nacrtati neki koncept koji može da ima, ne znam, različite primjeri za različite web stranice. Tu možete crtati neke trodimenzionalne naravno stvari, dakle sve što može biti korisno za vašeg poduzetnika kako bi mu dočarali neku ideju koju želite da mu predstavite. One koji nisu to probali do sada, Jamboard je već integrisan u vaš Gmail account, dakle možete ga koristiti odmah, nema potrebe za bilo kakvom pretplatom. Možete uključiti više korisnika sa različitih strana. Dakle, prva stvar kad se priključite je da sa lijeve strane odaberete olovku u gornjem lijevom uglu i da počnete sa crtanjem, pisanjem ili čime već. Ja ovdje pišem sa iPada, možete pisati sa svog telefona mobilnog, dakle možete nacrtati neke koncepte i sa telefona, a možete također i na kompjuteru dodavati tekst. Dole u dnu imate opciju za dodavanje teksta. Vrlo jednostavno, na kraju možete ovo spasiti kao fotografiju ili kao PDF dokument, a također možete ostaviti online da se dijeli za nekad u buduće zajedno sa vašim poduzetnicima. Dakle, jedan vrlo zanimljiv i koristan alat. Vraćam se na našu prezentaciju. Ovaj alat se nalazi na adresi jamboard.google.com i možete to sebi zapisati, imat ćete poslije još priliku jednom da vidite sve ove alate i njihove adrese. Brainstorming, ukoliko radite brainstorming sa vašim poduzetnicima, postoji jedan alat koji se zove Tricider. Ja to koristim za pisanje ideja na papir. Tricider, kada ga posjetite i otvorite, u njega možete dodavati različite opcije ili fotografije, to jest slike. Na primjer,
odlučujete sa nekim od vaših poduzetnika da li koju boju ili koju vrstu logotipa koristiti u njihovom brandingu, možete na Tricider postaviti 4-5 vrsta logotipa i onda zamoliti odmah na licu mjesta poduzetnika da pošalje link za taj Tricider kako bi onda ljudi mogli da glasaju istog momenta. To mogu biti njihove kolege, može biti njihova porodica, dakle bliži prijatelji, a mogu biti generalno korisnici gdje mogu da lansiraju to glasanje odmah na društvenim mrežama samo tako što podijele link. Tricider je jedan od najjednostavnijih alata koji možete koristiti. Vrlo je koristan kod donošenja tih nekih odluka koje zahtijevaju malo više mišljenja od različitih ljudi. Četvrti alat koji također dosta koristim je za ljude koji ne mogu da lako vizualiziraju ono što im pokušavam objasniti. Taj alat u biti se koristi za pravljenje vizualne mape, takozvanog mind map ili mind map, ne postoji baš pravi prevod za to. Koristeći mind map možete da objasnite jako komplikovane koncepte na jedan vizualan, obojen i vrlo jednostavan način koji onda poslije ostaje upečatljiv, vrlo je lak za zapamtiti. Nakon što napravite jednu ovakvu vizualizaciju, možete da snimite sve ovo u PDF-u ili da ostavite čak online pa da poslije dorađujete. Adresa je Kogl, dakle kogl.it. To su neka 4 alata koja stvarno koristim dosta vremena i ono što sam primijetio kod poduzetnika da se to njima jako sviđa i da dosta cijene taj način komunikacije. Tako da vaši virtualni sastanci mogu postati puno produktivniji i puno više, da kažem, zaslužiti puno više pažnje od poduzetnika ukoliko budete koristili ove alate. Još jedna stvar koju bih samo iskoristio da vam predložim tokom mentoring sesija sa poduzetnicima, a to je postavljanje primjera. Dakle, u dosta slučajeva kada radimo sa poduzetnicima, svi imamo neku naviku da im zadamo neke zadatke i pustimo ih da ih sami odrade. Međutim, u nekim slučajevima ćete vjerovatno primijetiti da postoji potreba da ipak demonstrirate kako se nešto radi, kako se nešto treba završiti. To je kod mene najčešće u slučajevima kada poduzetnici traže kupce ili dobavljače ili žele da idu u pregovor sa distributerima, pa im se javljaju prvi put. I za njih je vrlo teško uspostaviti taj prvi kontakt i onda ja obično iskoristim sami poziv, dakle mentorski poziv, kako bi sa njima ili odradio telefonski poziv ka kupcu, distributeru, kome već za tu uspostavu prve komunikacije, ili da zajedno tokom poziva sastavimo e-mail i pošaljemo ga u tom momentu. Dakle, ne ostavljamo ništa slučaju, idemo odmah pokušati završiti neku od tih stvari kako bi onda oni vidjeli koliko je to u stvari lako i primjenjivo i da bi jednostavno krenuli da to završavaju. To bi bila ta neka 4 alata i jedan savjet koji sam izdvojio za vas. Evo sad imate priliku ako želite sačuvati ovaj slajd, eventualno uslikati ovaj ekran za ova 4 tula koja se najčešće koriste i tu je bio taj 5. savjet koji smo upravo prošli. To bi bio prvi dio naše prezentacije, vrlo brzo smo ga prošli, idemo sada na drugi koji se tiče privatnosti i odgovornosti. Ovo smo ostavili za kraj, zato što je ovo onaj dosadni disclaimer koji se nalazi na kraju svakog ugovora ili svake aktivnosti koju poduzimamo, neke ozbiljnije aktivnosti, bilo da je to nešto u banci ili nešto pravno. I mi također imamo neke pravne odgovornosti, pravne obaveze i odgovornosti koje bismo trebali ispoštovati samim time što savjetujemo ove biznise. Prva stvar se tiče privatnosti i ona se tiče čuvanja informacija. Dakle, postoji nekoliko savjeta koje bismo voljeli da poštujete tokom korištenja naše baze. Prvi savjet je da ne razgovarate sa drugima o poslovnoj ideji poduzetnika, osim u slučaju kada je poduzetnik na neki način to dozvolio ili ukoliko je ta poslovna ideja uistinu javna. Šta to podrazumijeva? Dakle, poduzetnik već ima lansiran biznis, na svojoj web stranici ima opis svojih proizvoda, već je javno objelodanio svoje cijene i tako dalje. U tom slučaju je sasvim ok razgovarati s nekim trećim o toj osobi ili tom biznisu. Međutim, ukoliko je poduzetnik tek u fazi ideje, oni uistinu ne cijene da dijelimo njihovu ideju dalje. Dakle, vrlo je važno čuvati ideju za sebe. Drugi savjet bi bio da ukoliko koristite primjere,
da primjere iz drugih kompanija, primjere iz nekog mjesta gdje ste vi prije radili, da ne spominjete brendove i kompanije ukoliko ti podaci nisu dostupni javno. Dakle, ok je pričati o brendovima koji su lansirani, o brendovima koji su lansirani pa propali i tako dalje, ili o nekim dešavanjima u kompaniji koja su javna, koja su se dešavala, o kojima su pisali mediji i tako dalje, o kojima svi znamo. No, nije ok iznositi neke privatne stvari za koje smo vjerovatno i potpisali neki dokument kad smo napuštali određene kompanije. Dakle, gledamo da budemo potpuno fair i na kraju krajeva, čuvajući takve podatke za naše prethodne poslodavce, na neki način štitimo i poduzetnika, jer poduzetnik iz toga vidi koliko je njihov svaki podatak siguran za nama. Ukoliko pravite neke šablone ili predloške, što smo, dakle, templates na engleskom, što smo spominjali u prethodnim prezentacijama, molim vas, izbrišite sve podatke koji mogu da identifikuju ili firmu, ili brand, ili proizvod. Dakle, bilo da se radi o lokaciji firme, o zemlji porijekla, bilo šta na osnovu čega se može zaključiti o kojoj se firmi radi i o kojem proizvodu. To je ekstremno važno, ne samo opet da bismo zaštitili te firme u kojima smo radili prije, već i zato da bismo zaštitili i naše poduzetnike, jer takve informacije ni oni realno ne bi trebali znati. Ako nisu otvoreni za medije, onda nisu otvoreni ni za ostatak. Naša odgovornost je također da budemo njihovi savjetnici. Iz tog razloga mi bismo stvarno cijenili kada biste svaki put koristili sljedeća dva izraza. Da li je to ja predlažem ili ja bih u ovom slučaju uradila sljedeće. Dakle, ono što smo spominjali prošli put, ja, dakle, fokusiramo se na ono što bismo mi uradili i uvijek to javno naglasimo. Mi predlažemo, poduzetnici odlučuju i uvijek im trebamo dati do znanja da je njihova odluka posljednja, da eventualno i možemo savjetovati da li se ili reći da li se slažemo ili ne sa određenom odlukom, ali njihova odluka je posljednja jer su oni vlasnici svojih biznisa, fondova, ljudi i tako dalje. Evo jednog primjera koji sam naveo u jednoj vrlo osjetljivoj temi koja se tiče određivanja cijene proizvoda, gdje im možemo reći da bi bilo dobro da postave cijenu na određeni nivo na 3 načina. Možemo reći trebali biste staviti cijenu od 3 eura, dakle trebali već na neki način aludira da je to neko moranje ili da postoji više faktora koji govore da bi oni to morali uraditi. Ovdje morate staviti cijenu od 3 eura, dakle ni to nije poželjno jer ovdje definitivno naglašavamo to da se ta cijena mora staviti u tom nivou. Ono što bismo voljeli da koristite, to je što je obavezno da se koristi, je ja bih predložio ili predložila cijenu od 3 eura jer, i onda im damo stvarni primjer, to je stvarne razloge zašto želimo da koriste tu cijenu. Na taj način opet pokazujemo svoju ozbiljnost i smanjujemo rizik da ta osoba napravi neku pogrešku koja poslije može biti prepisana nama. Na kraju krajeva svi su poduzetnici vlasnici svojih biznisa i svi oni odgovaraju za one odluke koje donesu. Ono što trebamo samo imati na umu uvijek je da mi utičemo na opipljive, ali i neopipljive resurse. Dakle, opipljivi resursi su, na primjer, ljudi, dok su neopipljivi, na primjer, reputacija. Novci također su opipljivi resursi, dakle, vrlo lako se može prebrojati koliko je novaca izgubljeno. Neopipljivi je, recimo, kredibilnost, dakle, neke greške mogu da ih dovedu do toga da izgube svoj kredibilitet na tržištu i da onda potrošači više njih ne smatraju relevantnim u toj industriji. I opipljiva stvar je također oprema, dok je neopipljiva, recimo, medijska pažnja. Dakle, osim što pazimo na to da oni ne otpuštaju ljude na osnovu nekih naših savjeta ili ne zapošljavaju nove ljude, da ne potroše novac bjesomučno nekim našim savjetom ili da ne kupe, nabave ili se odreknu neke opreme isključivo na osnovu naših savjeta. Također moramo paziti na to da ne naštetimo njihove reputaciji, njihove kredibilnosti i medijskoj pažnji koju dobijaju. Dakle, to su te neke neopipljive stvari koje nekad znaju da nam izmaknu nekim našim potezima. Dakle, naša odgovornost je štititi sve što je ovdje navedeno. Mi dajemo savjete sa najboljom mogućom namjerom
koristeći podatke koje imamo na raspolaganju u tom trenutku. To je neki suma sumarum onoga što mi pokušavamo da prenesemo na njih. Dakle, naša namjera je dobra, mi dolazimo sa dobrom namjerom i to nikad ne mijenjamo, dakle namjera je uvijek dobra. Koristimo podatke koje imamo u današnjem trenutku. Dakle, ti podaci mogu biti drugačiji za mjesec dana i ta se odluka možda mora mijenjati za 10-ak dana, no podatke koje imamo danas smo iskoristili da bismo im predložili nešto što trebaju uraditi. I u vremenu u kakvom se stvari sada dešavaju, dakle, pored pandemije, stotine drugih stvari, razvoj novih tehnologija i tako dalje, uvijek gledajte da svojim poduzetnicima pomažete da rade planiranje najdalje do godinu dana. Jer nasavjetovati poduzetnika da kupi neku mašinu koju za godinu dana eventualno postoji velika opasnost da je neka tehnologija u potpunosti izgura iz proizvodnog procesa, bilo bi sasvim nefair i ne bi bila dobra namjera. Dakle, gledamo da ih nasavjetujemo sa onim što smo sigurni i ono što smatramo sa podacima koje imamo danas da je izvodljivo i da je rentabilno i da je kredibilno. Još par savjeta. Nemojte nikad od poduzetnika tražiti podatke koji vam ne trebaju. Dakle, ako oni žele da vam pošalju svoju kalkulaciju cijene, nemojte tražiti kalkulaciju cijene za apsolutno sve proizvode. Radije vidite kako su radili jedan i na osnovu toga im pomozite da naprave i kalkulaciju cijene za sve ostale proizvode. Ako poduzetnik ne želi podijeliti određene podatke, i imat ćete takvih slučajeva, jednostavno je sasvim ok da odustanete. Dakle, da ne insistirate da podijele određene podatke sa vama. Ali, ukoliko vi dalje ne možete da im pomognete svojim mentorskim savjetima jer nemate te podatke, to im morate reći u tom momentu i vjerovatno taj mentorski odnos je na jednom raskrižju gdje se odlučuje da li ćete nastaviti dalje ili ne. Dakle, ovdje je samo ključno da ne insistirate da vam se određeni podaci pošalju, pogotovo ako vam stvarno nisu nužno potrebni da biste donosili neke odluke sa poduzetnikom. Kod biznisa vidjet ćete naravno različite industrije, različiti stadiji započinjanja biznisa. Šabloni koje koristite možda nisu uvijek prikladni baš za taj biznis, za tu industriju i za taj stadij u kojem se oni nalaze. Iz tog razloga dobro je podesiti te šablone. Na primjer, kod planiranja, financijskog planiranja, biznisi koji tek počinju, koji su realno u fazi registracije ili su tek u prvim mjesecima svog rada, njima je dovoljan sasvim jedan obični Excel sheet u kojem imaju prihode, rashode i iz toga mogu da izvuku otprilike u kakvom stanju su njihove financije. Ukoliko se radi o nekom biznisu koji je malo napredniji, postoji već par godina, onda bismo već gledali da im napravimo i cash flow sheet, dakle da vidimo kakav je tok novca, da im napravimo i neke projekcije za profitabilnost i tako dalje. Dakle, šablone uvijek treba podesiti njihovim potrebama i krenuti od onog najjednostavnijeg, pa onda krenuti kada vidite da oni nešto koriste, onda krenuti prema malo komplikovanijim opcijama. I jedna vrlo važna stvar, ukoliko biznisi budu tražili od vas da potpisujete neke ugovore, na primjer NDA ugovore u kojima se vi odričete nekih prava na informacije, uzimate odgovornost u slučaju da informacije iscure ili nešto slično, ili ukoliko budu tražili od vas neke izjave o privatnosti, molimo vas da to ne potpisujete, barem ne kao dio ovog programa. Ukoliko imate neki privatni dogovor sa tim poduzetnikom, vi u stvari odlučujete što ćete uraditi, ali kao dio programa EFSE Poduzetničke akademije ne možemo vam pomoći u slučaju da prekršite neki od tih ugovora i da imate eventualno neki sudski postupak zbog kršenja nekog od potpisanih dokumenata. Dakle, nema potrebe za potpisivanje ovih ugovora. Ukoliko biznis insistira na tome, onda se mentoring, nažalost, ne može desiti. I konačno smo došli do trećeg dijela koji se tiče naše mentorske platforme koju vam upravo predstavljamo. Dakle, napomenut ću još jednom šta je cilj naše mentorske platforme. S jedne strane imamo poduzetnike koji su podržani od strane EFSE fondova u različitim zemljama kroz različite naše partnere. S druge strane imamo mentore koji su također radili sa nekim od tih biznisa, ali ne naravno sa svima njima. I ono što smo shvatili je da bi bilo dobro da oni imaju jedno mjesto gdje mogu da se povežu. No naša mentoring baza nije samo za povezivanje sa poduzetnicima,
naša baza služi da se mentori povežu međusobno također. Dakle, vi ćete u opcijama u našoj bazi, imate opciju slanja poruka i povezivanja gdje možete sa drugim mentorima također da razgovarate o eventualno nekom procesu sa nekim biznisom, ukoliko vidite da dijelite zajedničke ciljeve, kako doći do tih ciljeva, da se eventualno razmijenite znanje u nekoj industriji i tako dalje. Dakle, platforma je sasvim otvorena za međusobnu komunikaciju i slobodno komunicirajte jedni s drugima. Evo nekoliko osnova što se tiče te platforme. Dakle, to jeste zatvorena grupa ljudi, dakle ne može se bilo ko registrovati u ovu platformu. Svaka prijava prolazi odobrenje, tako da svako ko ulazi u platformu je neko ko je već radio negdje s nekim od naših biznisa i jako je važno da držimo taj krug ljudi na taj način. Svako naravno ima svoj nalog, zaseban nalog koji nosi vaše podatke i vaš profil. Tu smo da podržimo jedni druge, dakle bez obzira što imamo svoje naloge, opet smo tu da se podržavamo i da radimo zajedno. I ono što je zanimljiva stvar ove platforme je da korištenjem iste skupljate bodove. Kakvi su to bodovi i čemu oni služe? Kod skupljanja bodova oni vam najviše pomažu kod pozicije u rankingu. Dakle, ukoliko neki poduzetnik traži mentora za određenu industriju i dobije nekih 10 različitih mentora, vaša pozicija u toj listi mentora će zavisiti od toga koliko također imate bodova. Također reflektira na neki način povjerenje i kredibilnost, dakle dobijate više bodova tako što imate više mentoring sesija i samim time se sistem smatra da ste više kredibilni, a vjerovatno i poduzetnici kroz to vide da mogu imati veće povjerenje u vaš rad. Bodove dobijate na sljedeći način. Tačno dobijate 2 boda za dnevni login, dakle za svaki dan kada se ulogujete u našu platformu dobijate 2 boda. Za postavljanje jednog cilja dobijate 10 bodova. Za zakazivanje sastanka dobijate 50 bodova i za prihvatanje novog poduzetnika dobijate 100 bodova. Vidjet ćete poslije da kako se proces bude dešavao, bit će tu još različitih aktivnosti, za svaku od tih aktivnosti dobijate dodatne bodove, no ovo su neki osnovna bodovanja koja ćete možda najčešće viđati u samom sistemu. Idemo sad pogledati kako se radi otvaranje naloga. Kada dobijete link za registraciju u platformu, posjećujete taj link i tamo ćete pronaći ovaj obrazac koji je potrebno ispuniti da biste se mogli registrovati. Dakle, tu unosite neke svoje osnovne podatke, između ostalog e-mail i lozinku koju vi odabirete da bude vaša lozinka, dakle ne lozinka od vašeg e-maila, nego neka nova lozinka koju želite postaviti. Opisujete sebe u jednoj rečenici i to je ono što smo prošli put zamolili da pripremite, tako da će vam sada biti lakše. Birate koje jezike govorite, dakle u kojim jezicima se osjećate komfortno da radite mentoring i onda birate organizaciju sa kojom ste asocirani, znači bilo koja od naših organizacija partnerskih s kojima ste radili u nekom momentu ili imali neki mentorski odnos. Nakon toga birate da li želite biti mentorisani ili želite vi biti mentor nekom drugom. Možete odabrati jednu od ove dvije opcije, a možete odabrati i treću opciju. Ja vam preporučujem možda čak da većina vas koristi treću opciju ukoliko se želite povezati sa drugim mentorima. U tom slučaju birate both, dakle oboje, i na dnu samo prihvatate pravila korištenja i našu politiku privatnosti. Na sljedećem ekranu, tokom otvaranja naloga, birate, dakle, upisujete malo više o svom iskustvu, gdje u stvari govorite na koji način vi možete pomoći drugim poduzetnicima i to možete ovdje upisati sa najmanje 140 slova, kao što smo spomenuli prošli put. Dakle, to mora biti neke 2 ili 3 smislene rečenice. Ispod toga birate kakvu vrstu mentorstva želite ponuditi, da li želite raditi samo virtualno ili želite raditi virtualno i osobno, dakle da se sastajete sa poduzetnicima ili možete odabrati oboje. I sa desne strane ovdje možete odabrati vaš kapacitet za mentorstvo, dakle u istom momentu koliko možete imati
poduzetnika s kojima želite raditi. Tu odabirete u stvari broj ljudi, ja vjerujem da je nekih 3 do 4 neki optimum, naravno, vi se sami odlučite koliko želite, jer trebate također znati da nećete svaki dan raditi sa svakim, niti ćete raditi svake sedmice, postojat će biznisi koji će vam se javiti jednom u mjesec dana. I na kraju birate industriju u kojoj možete ponuditi svoje znanje. To je ovih 9 segmenata poslovanja, dakle 9 odjela. Za sve ono što se ne nalazi unutar ovih opisa, možete odabrati Other, s vremenom ćemo vidjeti da dodamo još neke segmente. I onda kad ste ispunili i drugi ekran, dobit ćete informaciju da je vaša aplikacija na odobravanju i sačekajte otprilike u roku 24 sata, nekad vrlo brzo, možda čak unutar nekoliko minuta ćete dobiti odobrenje za vaš prolazak u bazu. Kako sam proces teče, čisto da budete svjesni, dakle onog momenta kada pošaljete ovu prijavu, vi ćete dobiti e-mail u kojem se potvrđuje da ste poslali svoju prijavu u bazu i to se dešava unutar par minuta od slanja prijave. Zatim ona ide na odobrenje, ali onog momenta kada je ona odobrena, vi dobijate e-mail potvrdu da ste primljeni u samu bazu i poslije toga dobijate nekoliko notifikacija svakih nekoliko dana. Ove notifikacije vam dolaze za različite stvari. Na primjer, kada vam je neko poslao poruku, kada neko čeka vaš zahtjev za mentoring, kada je neko odgovorio na nešto što ste vi objavili kao javno pitanje i tako dalje. Dakle, te notifikacije možete podesiti u postavkama, dakle u podešavanjima i uskoro ću vam pokazati kako i to izgleda. I onda kada je vaša prijava odobrena, vi dobijate e-mail dobrodošlice u kojem onda imate link da se ulogujete i da dalje koristite samu platformu. Sad ćemo pogledati kako izgleda samo korištenje platforme. Ovako izgleda login ekran za koji ćete dobiti link. Ukoliko nemate nalog, pošto ste svi već novi, na dnu ovog ekrana ćete vidjeti dole gdje piše click here to join, dakle samo kliknete na ova slova click here i tu će vam se pojaviti obrazac za registraciju. Evo kako izgleda baza kada uđete unutra. Dakle, na njoj imate nekoliko segmenata tih elemenata, ja ću vam sad objasniti kako izgleda i onda ću vam pokazati uživo kako to radi. Dakle, prvi dio sa gornje lijeve strane je u stvari vaš profil. Tu možete dodati fotografiju svog profila i vidjet ćete da je većina ljudi već dodala fotografije i tu ćete uvijek naći informacije koliko imate bodova. U početku, dok se još niste registrovali u potpunosti, dok niste popunili sve podatke, imat ćete ovu check listu na kojoj možete vidjeti šta još trebate uraditi da bi vaš profil bio kompletan. I to se nalazi u gornjem dijelu, lijevom uglu. U sredini se nalazi zid na kojem se nalaze najvažnije informacije u tom momentu, a tiču se najviše samog mentorstva. Dakle, sistem će vam sam predložiti neke biznise kojima biste trebali biti mentori, čisto na osnovu onoga što su oni izrazili da je njihova potreba i onoga šta vi možete da ponudite. Kod svakog od ovih vi možete otići i posjetiti njihov profil i možete poslati zahtjev prema njima da budu vaš mentee, dakle da budu vaša poveznica, to je neko ko će poslije od vas tražiti mentorstvo. Ono što je zanimljiva stvar ovdje je ukoliko napravite, recimo ukoliko ste tokom registracije odredili da ćete imati samo 5 poduzetnika s kojima možete raditi, ukupno ćete u svakom momentu moći imati 5 tih odnosa sa vašim poduzetnicima, dakle mentoring odnosa u kojima, dakle morate raskinuti jedan mentoring odnos ukoliko želite započeti sa nekim drugim mentoring odnosom. Sa desne strane se nalaze ciljevi, oni su uvijek u gornjem desnom uglu. Da biste dodali cilj, vidjet ćete poslije kako se to radi, vrlo je jednostavno, pričali smo o tome i na prošlom treningu. Ovdje ćete pronaći informacije o pitanjima i javnim razgovorima koji se vode po pitanju različitih tema, a u donjem desnom uglu ćete vidjeti partnerske organizacije s kojima radimo i uvijek možete pročitati više o projektu ukoliko kliknete na taj dio. Sad ću vam pokazati kako izgleda naša baza kada se ona koristi. Dakle, ovo je ono što sam vam rekao, ovo su ovdje moji poeni trenutno. Ukoliko kliknete na Earn More Points, možete vidjeti kako možete dobiti još dodatnih poena. Ovo je jedan
jedan mentoring odnos koji je završen i ja bih sada trebao napisati feedback, to trebam uraditi, zato također dobiti dodatne poene. Ovdje mogu vidjeti ko je moj mentor, također mogu vidjeti ko su moji poduzetnici s kojima radim i pri dnu mogu vidjeti tu tablu na kojoj se nalaze pitanja koja će se postavljati s vremenom, a na dnu su također prijedlozi za dodatne konekcije, što su u stvari mentori i poduzetnici u isto vrijeme. Ovdje su moji golovi, ovaj gornji, to je ciljevi, gornji cilj je crvene boje zato što sam već probio rok za postizanje tog cilja i ovdje su mentoring tips, dakle neki prijedlozi za mentoring. U gornjem desnom uglu vidite taj glavni meni, ovo je dakle home, početna stranica na kojoj se trenutno nalazim. Ovdje imam sve informacije o svom profilu. Unutar svog profila mogu da uredim linkove na Twitter, LinkedIn i Facebook i to ćete imati opciju tokom registracije. Ovdje mogu vidjeti kako sam dobio svoje poene svoje bodove u zadnjih nekoliko sedmica i dole imam informacije o svom iskustvu. Dakle, sve ove podatke možete mijenjati tako što kliknete na Edit Profile i možete jednostavno izmijenjati što želite. Ovdje su poruke, dakle to je interna platforma za slanje poruka međusobno. Ovo je ono što smo vam predlagali da koristite kako bi mogli voditi evidenciju o tome s kim ste razgovarali od vaših poduzetnika i koje ste u stvari fajlove razmjenjivali sa njima. Ovdje je baza koju mogu da pretražujem, dakle tu će se nalaziti mentori ili poduzetnici, ali ako ste odabrali da želite biti i mentor i poduzetnik, u tom slučaju ćete vidjeti sve. I ovdje, na primjer, možete da odaberete, na primjer, Sarajevo i možete da odaberete neku industriju, izvinjavam se, grupu, dakle, Key Mentoring Areas, možete, na primjer, da odaberete nekoga za financije i tu će se pojaviti 4 osobe koje su obilježile da mogu da vas savjetuju sa financijama, to jest da daju savjetovanje u vezi financija. Tu su u mom slučaju i poduzetnici koji su tražili savjete u vezi financija, tako da izlaze i jedni i drugi i za svakog od njih možete im poslati poruku ili možete posjetiti njihov profil i možete vidjeti više informacija o tome s kim su, kakvu vrstu biznisa imaju, da li već s nekim rade mentoring i tako dalje. Evo vidite ovdje sa lijeve strane, ja trebam da ostavim feedback za Mladena za mentoring. U dijelu koji se zove Reports, to je ovdje sa strelicom, možete vidjeti po datumima koliko ste puta imali, koliko ste skupili poena. S lijeve strane možete vidjeti koliko ste sati proveli na Pushfaru, koliko poruka, mentoring sati i tako dalje. Ovdje će se pojavljivati sedmično leaderboard, dakle gdje ćete moći vidjeti kako stojite naspram ostalih mentora, a sa desne strane opet informacije koje je pogledao vaš profil i također kako ste dobijali svoje poene. Zvono nam stoji za notifikacije, dakle sve što se desi dok niste u samoj bazi, a tiče se vas, to će se nalaziti ovdje na notifikacijama i ovdje ćete čak vidjeti broj notifikacija kada uđete prvi put u sistem, koliko je dakle se stvari desilo dok niste bili tu. Ovo su postavke i kao što vidite ovdje možete odabrati koje notifikacije želite primati putem e-maila, čisto da sebi olakšate. Možete ih primati putem e-maila, a u nekom momentu će vas sistem pitati i da primate push notifikacije u vašem browseru, dakle da vam izlaze notifikacije na ekranu i tu također možete da prihvatite određene stvari. S lijeve strane možete promijeniti password, možete promijeniti svoju e-mail adresu i blokirati određene korisnike ukoliko se za to pokaže potreba. Zadnja opcija koju imate to su resources. Ovdje vam se postavljaju neke stvari, imat ćete pristup svim ovim webinarima koji su se desili u zadnje 3 sedmice i još nekim dokumentima. Dakle, također vam predlažem da ukoliko imate neki template koji želite podijeliti, da ga slobodno pošaljete meni i ja ću ga postaviti ovdje, tako da možete samo biznise bukvalno usmjeriti ka ovom dugmetu ovdje gdje mogu da pronađu neki template koji redovno koristite.
I to bi bilo to, izlaz se radi ovdje preko loga. Koji su to onda sljedeći koraci? Za sve koji su prošli sva 3 treninga sa nama dobit ćete certifikat za učešće. Certifikat je znak zahvale od nas za učešće u programu i također će biti nešto što možete koristiti poslije tokom drugih HERS-ovih programa Poduzetničke akademije i također mentorisanja. Dobit ćete certifikat e-mailom. Dakle, cilj je sada da pristupite platformi, to možete raditi danas i tokom ove sedmice. Njoj možete pristupiti ako odete na stranicu mentoring.efse.lu. Poslat ćemo vam svakako ovaj link e-mailom odmah poslije treninga. Trebate popuniti svoje profile. Imao sam pitanje prošle sedmice da li popunjavati profil na našem jeziku ili na engleskom jeziku. Ja bih vam predložio da iskoristite oba, dakle gdje god imate nešto da popunite od opisnih stavki, da tu upišete i na našem i na engleskom jeziku, zato što će vjerovatno u nekom momentu tu biti i biznisa koji će koristiti isključivo engleski jezik. I da onda sačekate da primite svoje prve zahtjeve za mentoriranje. Trenutno u sistemu imaju samo 3-4 poduzetnika, jer za poduzetnike tek sada završavamo onboarding, dakle njihov trening. Kada oni budu odradili svoj trening, onda će i oni polako popuniti svoje profile, tako da se ništa veliko neće desiti u sljedećih 7 dana, ali bi bilo dobro da vi imate svoje profile završene, kako bi onda kad poduzetnici krenu ulaziti u bazu polako od sljedeće sedmice, da onda oni mogu odmah da vas pronađu i da na jednom mjestu mogu vidjeti sve vaše informacije. Otvaram sada prostor za pitanja i vaše ideje. Evo, mogu ja otvoriti, Vlada, ako niko neće. Može, slobodno. Ovi ciljevi koje si napomenuo gore, to su ciljevi koje mi sami sebi zadajemo ili su to ciljevi koje mi zadajemo biznisima, odnosno ono što dogovorimo u toku procesa mentora? Ciljevi koje mi vidimo u gornjem desnom uglu su u stvari naši ciljevi, a ciljevi koje biznisi podijele sa nama su oni koji se tiču biznisa. Dakle, pričali smo prošli put da kada radimo ciljeve, zajedno sa biznisom tokom poziva dogovorimo cilj i oni tamo imaju opciju podijeli ovaj cilj sa mojim mentorom. I tada ćemo mi tu vidjeti i sve ciljeve koje imamo za svaki biznis. Ok, hvala. Prihvatanje novog poduzetnika. Da, kada poduzetnik pošalje zahtjev prema vama da mu postanete mentor, vi možete iščitati njihov profil, iz tog profila eventualno poslati im poruku, postaviti neko pitanje i vi iz tog zahtjeva, to iz njihovog profila, možete otprilike odrediti želite li raditi sa njima. Na primjer, ukoliko ja recimo do sada nisam nikad radio sa fintech kompanijama, dakle financijskim kompanijama koje se bave tim tehnologijama u financijama i tako dalje, imao sam par zahtjeva za mentoring, objasnio sam im da ih mogu pomoći u vrlo ograničenim segmentima, jer jednostavno u toj industriji se ne smatram dovoljno, da kažem, relevantnim i sposobnim da im nešto puno pomogne. Iz tog razloga vi sami odlučujete koga želite prihvatiti kao svog poduzetnika, pa se to odnosi najviše na to. Struktura poduzetnika će biti regionalna, dakle očekujemo poduzetnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, eventualno Makedonije i Kosova u nekom momentu, ali nismo još sigurni za taj. Sljedeće pitanje, možemo li na koga uputiti preduzetnike da se uključe u program kao korisnici mentoringa? Da, možete, uključite ih, pošaljite ih slobodno i poslati meni, dakle vladimir.marić@gmail.com. Važno je samo da su asocirani sa nekom od naših organizacija za početak, a poslije ćemo s vremenom vidjeti da širimo taj krug. Dakle, za početak je važno samo da su pod okriljem neke organizacije ili sada ili su bili u prošlosti. Dakle, pitanje je da li će mentorisanje biti volonterski ili će postojati neki honorar za mentor u nekom trenutku. Mentoring je dakle za početak volonterski. Mi radimo na tom modelu da napravimo da s vremenom, ne znamo još tačno kada, ali tokom ove godine, da svi mentori imaju opciju da dogovore plaćeno mentorstvo sa ovim biznisima putem programa koje financira EFSE. Dakle, to još nije definisano u potpunosti i kada krene bit ćete se upoznati sa načinom kako to funkcioniše. Da li još neko ima neko pitanje, možete slobodno isključiti mikrofon i pitati također. Hvala, Nerma.
Evo, samo da vam još spomenem da uvijek nam možete poslati svoje prijedloge za sve što nije ok. Ja vam i Amra stojimo na raspolaganju u slučaju bilo kakvih problema tokom registracije. Osjećajte se slobodnim čak i da mi pošaljete istog momenta ili e-mail ili čak poruku na WhatsApp ili na Viber ako imate problem sa nekim od polja ili nešto ne funkcioniše kako treba. Također da vam napomenem da možete skinuti i aplikaciju sa Apple Store-a i sa Google Play-a na svoj telefon. Ukoliko skinete tu aplikaciju, dobijate notifikacije istog momenta kad vam neko zatraži mentoring ili nešto trebate završiti u push faru.